Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel Muhan Kam Suwi-Suwi si News Yakan Basilan TV. Adman pekerjaan dalam lahat Tabuan Lasa Municipality. Nambuan sabihin kahapan dalam lahat Basilan. Inalin na ada pekerjaan untuk Save the Children of War Mindanao Association. Ini na disebut de title yene pekerjaan ini untuk Festival of Love and Peace Tabuan Lasa. Pag nakuraan ini no edam buat doktora TV dalam lahat Basilan ko ini doktora Arlene Jawad Humauas. Duk sinuportahan ini no me nakura teh dalam lahat Basilanin. Dan buang ban maksud dewe tapanya wede pekerjaan ini bangsa ing haja me kamakan kanten nulig dalam kasanyangan atau kan dalam pagkasilasa sampai si pasongan. Tapos na po, gana ne magbono sundaluhin duk rebelde. Gana ne magbono sundalo duk Abu Sayyaf. Kasusihan kami sine magbono. Kite-kite ro Basilan. Akahante ka baytaan ta kamo yan. In problema ta den diha Basilan hambuok da in solusyon. Bukon solusyon in sundalo. Bukon solusyon in pagbitbit sinapang. Bukon solusyon in pagbubuno. In solusyon halang pangatayan ta. Pangatayan ta tao Basilan. Magtabang-tabang kita niyo. Dayawon ta in Basilan. In Basilan dihaon magsanyang na. Pero in kasusahan namo in mga anak din diha Tabuan Lasa biyaon, may ta in problema rido. Hapted mo naman pinakalikalay mahimo mo nga doktora ini in lando mo kasinasin na paginambuha ang manlabihan makasanyang dem lahat Basilan. Sinadyahan ini nuede makanak dalam lahat Tabuan Lasa induk dahatus baik pagurungurung duk telungi mo batata duk sedipe metakakan-kakan pinangurung nuede lai si pekerjaan de ini. Frontliners natin, mga doctors, nurses, social workers, and nanagsisa. Dito yung sampai ako, nakalapat ng mic. Okay. Isa. Opo. With this kind of Me panya pagurung-urung ini dumen dendangan dapunin sumagwanin magtabang-tabang yene me kanakurante dem lahat Basilanin tanda baya duisa bisi sanyang me kamakana kanten. Payamante ko nang siinin bang sinene pain me kanakuraante yene baya si kasanyangan atasan din nabang alta ade supaya hajata pania me pakarajaan ini. Demikian ingatan bisap sa osa dan buang ban formal meolte dalam lahat ungkaya pukan ko ene Joel Maturan.
Demikianan may volunteers ang mga ka-estudyantihan di lahat lamitan nabangan Dr. Arlene Jawad Humauas para tapania yene may programa inin. Kwen estudyante si Lamitan Technical Institute Incorporated. Demikian nen Universal College Lamitan Campus. Ando kasi na may kamakanakan malahin pagtagitere may kahapan pinangurong sisiyahin. Lumin hadya may makanak luisa masinayin sampai may kamatatuyahan din sin na manamal. Pagge kaurungan may kanakan din kahapan aman pagpikilan sin may kanapurante. Sukul kami, binuanan kami, bilinsini, mga sini, May inepe. mga baik, mga datu-datuin, mga ginis-ginisan ba? Oh, balik akan masih pitu besi balik. Naho baya. Mabaya. Sag sukol. Nambuha ang ban may request atau kan kabayaan may makanak malahin baya sa ngite helicopter real atau kan too. Pinangurong kabayaan may makanak inino ng buwa na kura yan Military Western Mindanao Command kwe ne Major General Corleto Vinluar Jr. atasan sa osa P. Paaten si pakaradyaan lay supaya hadya makanakin makakite helicopter to. Demikianin representative bisab amban provincial government of Basilan ko ene Sir Manny Muarip ng buamban provincial administrator dalam lahat Isabela City. Demikianin magsukurted manama si Mayor dalam lahat Tabuan Lasa ko ene Honorable Brenda Junaid. Nambuaro sab Mayor sa osa baya maghinang kahapan dalam lahat ne. Dug si may senduan ne volunteers ko may gata tato itawakan ini ne luu organization tapanabang lo si pakaradyan yan gata mention ay ko maap kaam magsukurted manama si panabangbi janan tapania yan may pakaradyan yan. Duk balik ko ted hadjeted pagsukur ko manama si nambuang ban doktorate bidilang lahat Basilan. Kuene Doktora Arlene Jawad Humauas atawa Mamadok magsukurted si kao tapania wenu tapagpikilan wenu yan nga hinang may kahapan inin kahaba tahon panguntul hadja si may kanakante bibang sa ingge sanyang si sinong. Demikianin ba kong congratulate ama pong tinaitabi amban lahat Basilan. Kuene nada asanin ukong nambuan niya amban doktora amban lahat Basilan baahon na isab. Makapas ini si Physician Licensure Examination si Lat Manila. Ubus makapas ni sa balik si Saudi Arabia. Mag-take board exam lai si pagdoktor ne. Demikianin tabalik ko congratulations bisinada si Labean paglugto ni pag-school ni nambuan ni doktora dalam lahat Basilan. Was bilay magsukol sa pamayambi balitate bisil lawinin pabalik ko si Kam salamin and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.